имаме возрастна поседа од Черномел и ова докажува дека пријателството, хуманоста, добрите намери, добрите работи, подадената рака создаваат можности за градење на иднина. Токму затоа јас како градоначалник сум почестен што денес и овие денови ќе бидеме домакини на градоначалникот на општина Черномел, Словенија, господинот Андреј Кавсек и на доброволното противпожарно друштво Стари трк Поп Колпи, исто така од Черномел, Словенија, кои што на нашата територијална противпожарна единица во Делчево донираат 2 возила и доста опрема, со што тие ја покажаа нивната големина како луѓе, но исто така покажаа дека ги познаваат потребите и на граѓаните и потребите на противпожарната дејност. Во знак на благодарност, општина Делчево и моментот, бидејќи тие денес можат да бидат овде, а по повод денот на македонските пожарникари, доделивме плакети за благодарност на господинот градоначалник Андреј Кавсек и на доброволното противпожарно друштво. И јас верувам дека ова успешна соработка која што ја има двете противпожарни бригади, двете противпожарни друштва од општина Черномел и општина Делчево, како и двете општини Черномел и Делчево, ќе продолжи и во иднина да се одвива успешно. Nama je baš prijatno. Bilo je sve slučajno kako se sve poklopilo od toga kako su našli kola preko interneta, naši vatrogasci i vaši se onda spojili. Onda je došao gradonačelnik u Črnomel i stvarno nekako začutiš, to osjetiš dobre ljude i tako smo se i mi osjetili kao dobri ljudi i sad vidimo i kod vas da je to stvarno iz srca sve što se radi. Interesantno je i to da pre 44 godine sam bio ja već u Delčevo, a nikad si nisam mislio da ću se vratiti. Grad se, kad sam ja bio pre 44 godine, sasvim promenio. Veći je, lepši je, tako da teško bi ga prepoznao. Osim hotela gdje smo spavali. Ovo znači da ova suradnja nastavlja se? Pa ja mislim da se nastavlja, ja mislim što je najvažnije, započeli su i vatrogasci, ja se nadam, ja sam siguran da će to potrajati jer i oni su se dobro spojili, našli zajedničke interese, tako da nadamo se da će neki evropski projekat da napravimo skupa i da nas to još više poveže. Mi smo sada tu kao vatrogasna zajednica grada Črnomlja, imamo 27 dobrovoljnih vatrogasnih društava, 400 operativnih vatrogasaca. Znači za svako vreme, u svaki tren mogu da idu. Ali to su sve dobrovoljni, kod nas nema javnih postrojba, profesionalaca i tega. Je sve bazirano na dobrovoljstvo. Stari trg je jedan od ovih i tu je Tomaš Perko koji je predsjednik ovog vatrogasnog društva. Zapovjednik nije mogao ići jer je imao obaveze, tako da oni isto dobili su sada nova kola, zato smo ova Jože, zapovjednik Gasilske zveze Črnomel je to internet je danas stvar i tako su oni počelo je drugo vozilo iz Hraspe Rudina koje smo donirali, tu je Jure Goršek je bio predsjednik u ono vreme, tako da nadamo se da to produžimo, tako kako su rekli gradonačelnik i župan naš, da se to nastavlja saradnja i da jedni drugim pomognemo i vidimo. Juče smo bili gore gdje je bio prošle godine ta požar. Ja mislim ostaneš bez riječi. Tako velika površina, območje tog da, ja mislim da tu su bili ljudski napori na maksimumu. Tako da, Mile, svaka vam čast i svim vatrogascima koji su tu pomogli. Čuo sam da su bili iz Bulgarije, iz Austrije, tako da kad treba pomoć onda se ne gleda granice. Tako da ja mislim da je to da se nastavlja. I samo za kraj, prva perioda. Od ono što ste vidjeli sada imamo veći vozni park, da li je to dovoljno za našu jedinicu, vaše mišljenje? Da li će novo nešto od vas da stigne ovdje? Pa ja mislim da će od nas sigurno nešto još da stigne novo, ali sad za ono šta vi trebate, to bi teško ja procenio jer ne poznam specifike, jer svaki, ponekad smo bili vatrogasci samo za požare, sada radimo sve, samo požarov nema, dobro, dolazi neki, ali rekao je Kristijan da su imali dan, dva nazad
Zmiju. Lovili smo Zmiju. Da, zmiju smo lovili, da. Tako da ima svega, tako da ja mislim da opreme nije nikad previše, ali mora ići i osposobljavanje, jer oprema bez osposobljavanja nije ništa. Evo благодарност до противпожарното доброволно друштво Черномель и до сите колеги. И вчера бевме на пожарот и тие рекоа дека таков пожар со такви размери не виделе и да, и стварно се заблагодарија за тоа и мислим што ние со таа опрема што имаме и го гаснавме пожарот, работката да продолжи таа. Ова je Renata Jakša, članica upravnog odbora vatrogasne zajednice Črnomlja. Da, vođa žena u našoj zvezi. Renata Kampić, ona je moja bolja polovina, ali ona je pod Jožetovo komando, ona je član zapovjedništva vatrogasne zajednice i vatrogasni časnik je ona. Pri nas je to normalno da je žena u vatrogastvu. Istina je da imamo potporu od muškog spola. Kod nas i oni nas, mi se izobražujemo i sve, idemo i na intervencije, sve. Člani društva vatrogasnog smo od maloga, već od decenita. Počnemo onda, kad smo se oženili, onda smo nastavili u tom svom društvu. Pa to kad, ja mislim da kad padneš unutra, onda si tu. Ne možeš da ideš van. Prijatno je i... Dobro. Pa bio sam, da, pred 47 godina. Služio sam vojsku ovdje, prvo sam bio u Kragujevcu, onda smo bili premješteni u Karolomo u Makedoniji. Ja sam išao na parolu Kostindol, jučer smo je vidjeli i baš mi je bilo drago. Lijepo je bilo, super je bilo. Grad se puno promijenio od tada, tako da prvi put nisam bio siguran da li smo u Delićevu ili nismo u Delićevu, stvarno se puno promijenilo. A kad smo prešli Brigaljnicu, onda sam znao gdje sam i to je bilo to. Župan, ovo je za vas u znak благодарности za donirane protivpožarne vozila i za drugu uspješnu saradnju i naše prijateljstvo. Hvala vam. Evo ga. Super. Poklonit ćemo te ovu plaketu, znak благодарnosti za vozila koje ste nam donirali. Hvala. Potrudit ćemo se još. Evo, to je u ime plaketa Gasilske zveze. Bonasta, tako da je na naše sudjelovanje, na vaše gostoprimstvo tu, da bi još... To je početak, to je početak tek. Karce bile, tako. Hvala na svemu. Super. Še malo gasilske opreme. To je nahnjača, se to poznate? Da, to je najnoviji. I to je ručnik. Hvala, to je za vas. Bravo. Bravo. Bar si da pogledaš, da se više puta sjetiš Bele krajine i našeg kraja. Mile, i hvala tebi, ti si stvarno nas i pogostio, stvarno si nas. Hvala vam. Drži se, evo Mile.